Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatlı cemaat, hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Birinciden Allah subhanahu wa ta'ala hamdü sana, maqtoloruz, şükürleriz bolsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar, salamlarız bolsun. Anın üy bilösüden, sahabadan Allah'ım razı bolsun. Mana bugün Qo'sh bayramda turamiz. Birinchi bayramimiz mana juma kunida turamiz. Ikkinchi bayramimiz mana ushul bir uy ochilib o'tiradi. Ushul uyning egeleri shu qutlu, berekeli bo'lsin. Ushul aqjolta uylardan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shunda yaxshiliklar bo'lgan bo'lsin. Ushul uyning baldaridan olimlar, ulamalar, qorilar chiqsin inshaalloh. Emi bu uyga sebepçi bolgan iman amanan fondun jetekçegen mana Al Hazret'ten Allah Teala razı bolgan bolsun. Usunun Al Hazret'in birgelikte şu cemaatlen Allah Teala razı bolsun. Allah Subhanahu wa Taala şu imanın fondun jetekçisiga jana cemaati Allah Subhanahu wa Taala den soluk bersin, ömürlerine bereke bersin. Eli jurtga, dinge daima şunda hizmet kılıp jürüşe versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis etet as-sadaqatu raddul bala degen sadaqa büt baleni qaytarat degen. Şu kılgan sadaqanın ihsan seviyeden Allah subhanahu wa taala şu kele jetkan balelerden sizlere qaytargan bolsun. Allah subhanahu wa taala Kur'an'da aytat, bir yaxşılık kılsan men 10 yaxşılık berem degen inşallah. Allah taala uşul kılgan yaxşılığınızdan seviyeden sizlerge 10 esele kılıp qaytargan bolsun. Allah subhanahu wa taala sizlerge den sol ömrünüze bereke bergen bolsun. Daima şunda eli jurtga dinge hizmet kılıp jüre beringizler. Şu tapkanыңыздардан берекелі кылсын. Шул үйгө берген ким кандайдыр bir кызмат кылган болсо şu бергениге дагы үйдө калган Аллах Таала берекесин берген болсун. Мына бүгүн шундай курсанчылык күндө турабыз. Мына иман фондунун 9-үйүнүн ачылышы болуп турат. Аллах Таала şu үйдү куттуу, берекелүү кылсын. Эми жамаат şu жерде аксакалдар менен бирге турабыз иншалла. Bir дуа кылып коелу аксакалдар, bir дуа бериңиздер. Домлака. Nizaminden mıla? Şu ballarga bir dua verin. Şu ballarga. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hocaratan Allah. Özün rayımda merinde bereket alsın Allah'ım. Birinciden Allah Teala eli jurtubuzga tınçılık amançılığını vergin. Eli jurtubuzlar türlü oru sırqalardan belakası qafatlardan özün saqtagın Allah'ım. Padişahımızga, şoňdarybızga insapy tapyk bergin, din alımlaryga, din hyzmatçylarga, mudakilere hidayet berip, özüň toğra joluňa toğra jetkizişlikde Allah'ım özüň nasip kılgın. Jaratgan Allah jaşy garyga iman bergin, we farzandga farzand bergin, mehneti barga şifa bergin, din üstüne kuwat bergin. Ya Rabbi, şol baldarybızga den soğuluk bergin, işlerge ýygylyk bergin, tapgandaryga bereke bergin. Qaysı jerde jürgen bolsa dagı Allah Taala şu baldarybızda her türlü Allah kırsyk bala batlardan özüň saktagyn. Eki dünýasyna batgyn, eki dünýä hem kılbagyn. Eki dünýä jakşylyklarını bergin. Nime tilek maksatlaryny bergin. Şol baldardyň dagı jakşylyklarını ata eneleri teň körüp jürýüşdigen özüň nasip kılgyn. Allahu ekber. Came to me in that hour of need when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. You came to me in the time of despair. I called on you, you were there. Without you, what would my life mean? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you
just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala habibika nabiyika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala habibika nabiyika Mustafa. Allah Taala sizlerin köngül görgөн büyük salıp şu elge jardam beremin dep, eldin şu uğursuluğun kötürölü dep uşul jolga atlanıp sanar sizlerge Allah Taala uzun ömür versin, den sooluk versin. Biröөнүн баягы кыйынчылыктан чыгарып эме кылыш бул Аллага жагымдуу иш болуп саналат да. Мен өзүм ойлоп атам, ушул жерде баягы неберебиз акыркылары эгиз болуп калды да. Бактылуу балдар экен, ушул балдардын аркасы менен бүтүп атат деп балдарым ошентем да. Ошон үчүн силерге айтарыбыз балдарым, ушул жолуңардан тайбагыла, өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун, жорткондо жолуңар болсун, дайыма өмүрүңөр узун болсун. Жакшылык эч качан жерде калбайт. Кичине болсо дагы ушундай иштерди кылсаңар, Алла Таала силерге өзүнүн убадасы бар экен, 700 эселентип соопторду берем деп атат. Ошондой сооптор силерге ата эткен болсун. Үй бүлөңөрдө балдарыңар ыйманда, исламда болсун. Силерди дагы ошо мына элди сыйлап силер жүрсөңөр, балдарыңар ыйман, исламда болуп, силерди да сыйлай турган болсунар. Кийин бир мезгилдер келгенде жакшылык эч качан унутулбайт. Мына ушул балдар чоңоёт. Мына үйдү салып берип атасыңар, ушул балдар чоңоёт. Биздин бул эмени мындай кылган эскерет. Жакшылык эч качан жерде калбайт. Биринчи Алладан калбагыла. Алла дагы айтарым, Алла өмүрүңөрдү узун кылсын. Бул ишиңерди уланта бергиле. Дайыма ошо эл кызматында болуп жүрүшүлөргө Алла насип кылсын. Allahu Ekber, rahmat oksakal. که باشم با تو. اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك Mustafa. Seni andım, sana muhtacım. Nurunla aydınlandım. Hayatım sende anlamlı, sende çözüldü her şeyin sırrı. Sana kurban olsun, canım feda olsun. Yeter ki ruhum seninle olsun. Günahlarda kayboldum, acılarla yoruldum. Yeter artık ruhum seninle